eba yene ho kwaba edeba by Grace TV so me gidi se twedi ampo nyanko pantom amansan obi ahoye as usual as na da bia me kan abusia obi pay live feed so a Mr. Wadaroma na subscribe to the channel said na the first day I be obi pay channel so na subscribe ya me sir so wa subscribe that and so na wa share ama foforo enya bia hwe na afika kakaka ye kwankwa ni me so obi ti ya sure na onye also akoma so ade and still on that the longest issues na fe I mean development ade echi ade sa eba beto dwa ye na edi ho adanse sa ade echi ade sa no ensemo a efiri emu ba no kyese eni enyan pa na se ensemo ade echi ade sa mu efiri mu ba no enye nsemo ase etu twa na na achina because ade echi ade sa bia obi be ka asem foforo asemo a sebi ignite ama obi nso bi ya no te ka me akoye se yes mpanyefo kwa na ka o masem se wan kasa ote ho yi enti ade echi ade sa no na dodo no a echewa adwen menim se enche that is nansane ne pepepe ena yenua no mom chese omo ye team legal wives na omo agenda na se omo so aim ne se omo de omo hu ne se sabio me kan se de omo gidi chire omo na me kan sa omo hu ne se ntwantua bi akoso obabi nti kwan bi aso no omo afa to omo so ya afa omo afa to omo so nyina ne se omo pe atentene e de amaye maame akoso asewa ema yu se enkan omo sha ase won kan aye press conference and nanu ya eye na sanne na ye hobi ye de besomo e wo by Grace TV so and so me press conference na enye ketu akra e wo Kumasi ya Stadium Hotel and at Legal Wives aye press conference ho a na enya asebuto na onim o press conference na se na omo de nsem bi tuja e o ma hete on anamon bi on ba bitu na busua wo de to wo ase ye bedi nkomo e na afi yi na say privy to the fact say ye na busua panin so the audio bi agba bonten ye busua panin so be chire nsem kakra no so enche ye bedi na ho nkomo na nyame ya domo a ye nhye da nye wo bresa anti enko ye se da bi aye ba na ya je obra na ebre ko nda bi na ye di nkomo kakra bi na yakọ na ye started with Team Legal Wise for omo nsem omo ka na ye na ye ni mu nkomo Mediki catch that say yin name Legal Wives. You almost so aim they say almost say almost pay justice. Edi ama ye maame akoso ya sewa. And they began with an amount to be bra one year and he be doing one dance across a bra. Now in some way walk out no. I believe be an ba and ba they come with India numbers. Ebe tai chi just say and name be an also me the boy bia. Omo the boy and no press conference national. Omo kan sem na wie no kan bi kan say omo pese omo tu anamon bi na anamon pese omo tu ni se ebusu anteni o anamon pese omo tu ni se omo pese omo ye sebi oye kire the broni be ka se demonstration no demonstration pese omo ye no broni be ka se e peaceful na se nye oye kire ebusu anteni o enye oye kire Team Legal Wives be ya sebi e de o haw ni amane be ba na omo pese omo ye demonstration a e peaceful just e asomdwe de e san se ensem bi ha wo mo eno nti e no pese omo ye demonstration now ma hint on how a demonstration be ni na say omo pese omo sere o hwe omo nse mo ka press conference na say omo say omo sere na omo de omo de sere de sere meka akoto ye na ye nyina ye wura mo mama mo so sebi sere meka kro bia asante kotoko hinenim say omo hu say ensem bi achia kakra efa atenten omo pedi amaye maame akoso asewa na won say ewiase nyina ye we asemu ye den ara onya kamofo a sebi eduru crop ya asante kotoko hene mu a na ewie ka enu nti Team Legal Wives for chere say enche kro buzu edu amema maso ate say enya baso so omo be ya omo say ye ma man say nyina ate on press conference na say sabre em so ma hwemu omo nya kamofo bia o bia ti dia to omo ne say nyame ya adomo a omo nyina Edward desre de ebekọ mesre me kan na madaroma ebekọ manhia kotoko fie na omo de omo de se die nyina akoto yiwura misremeka kro bia asante kotoko hinenim se bebia aduru de ohene nko na betimi abemu a se bi obetimi aka bi ama omo ama na aya asomdwe de aduru de kotoko hene nko na omo gidie woni mu se misremeka obemu a se bi omo akoma beto omo na de omo hwe no omo nsa aka ti omo sese enche brandru amaswati memaswati yes yebdi omo chere se nyame adom se brandru ha omo nyina be peaceful demonstration just asundwe mu kaka na omo tumpasa e wo Kumasi mountain so omo tumpasa nyina na omo purpose ntia
omo ye demonstration no na ne ebi kura placards no ne ade na ekire omo college amansan se we na monto e pese yituni de ye ni de antikura bi ni abre na da bi ade ekire ade sa ye koba astem legal wives na ebi kura sabi o ebi cassette ya omo na ebi kan nsem o emu o ya de kire omo nya de na se enye se bi a omo ni dwuma bi di enye se bi a sabi omo ni bia bo omo oga bo pa na mum empanyfo de ka se obusiate ni yesi ye de ye ona anya o ya ye nya wo fa ye na enam santi e na omu gina hu se sabi empanyfo na za ka se so okoto se onu ya bia boje se ehia na wasenso asi wodi ho e na mpo se okoto se aboa bi ebutu nu ya bi so a enka se sore ne so na emo ka se sore ye so esan se aboa no so butu nu ya bi so na wonya no echebi manche no ebro no aye ndi obekeka no ama ne ye mra owi a besa apɛ nipa foforɔ ɔno ɔkɔbutu ne so ayɛ ndi ɔbɛyɛ no ti so ofiri wunua ne so na sɛ wantimi anka bi ansere sɛ wonya wunua no nkɔ na bibia ato ntwa ebia ofiri wunua ne so a na wo a waka no wo so na ɔde ba and no tina timiga wise for kyerɛ sɛ ɔmo nsɛm bo yɛ aba ne ade na because da bi atibi amanfo tibi ma ne ɔmo da ɛna mo ne dwuma bi di ade na obi fi asɛm mo agye ne ade ɔmo kyerɛ sɛ ɛnyɛ sɛ bia sɛ maame akɔso asɛ wankɔ but then omani abere sanse omanhwe ye omo adwen bi sekena bi na saa de we ya ebekoso yi ebitwa esabi ato ema ebia esabi enkoye maame akoso asewa o ebia na omo hu nipa bi ebia na obi a oben omo bi e no saa de we betu ntia no de omani abere se omo pese basa nti sisi a legal wives omo last hope ya omo de abetu dwa on press conference ne se omo sre pa se omo pese omo de petition ekoma ohene kese on person de petition ekoma dudu obiri bi misre meka na meka de akowie se yewura de ote krawe ene brawe enwoma so na sabi omo de kwa omo nsem on person omo kanyina ene omo hawo omo di anti da bia obehu na legal wives omo to na manwe na omo yewe no omo tren nyina won nsem no na kakran bisia omo amachi e de akomensi akotokofie na omdini na akọ sabi akọ mayura se ohene mrem because said the medical aka omo kire se omo nsem ka omo kire se omo akọ court ni ade ama court bu asem no said the onrom na aka na amsa no kan ete no court bu ani ade but omo susu yie se enyema bi achi akaka sa na omo adwen ye omo enom ti na omo sere sa na montu a se si ade omo gidie se omo tu a ebeboa na ma bibia to atwa anamonto omo gidie se omo tu a ene de betimi atwa bibia so no bibia ya asundwe tiawa na sabi efie ja bibia to betwa na something na sembeko na ma asundwe aba na omo akoma ato omo yem na obia so akoma ato ne yem no ene se omo beko misre meka menshi akotokofie na omo de omo de srede akoto ohene kese en jebusia wa wo hwe me what is your take on this one team legal wise for ya adwen say anamonto om so person mutu no for comment ni bra ye beto ye boase yake kan afi ye beba e busia penin so nsem so ne ye di nkomo ba ye nhye dan chesa e asundwe mu e ne aba ye di nkomo so what do you say team legal wise for say anamonto betu no ti ye nhye kra eju ha ye di munche mu ni mu amane bu na beso ma mean say nya baso na o mutu sa na mo na ye di munche mu eni mu amane bu na beso mo nti wa wo hwe medical busia say wadwen nche ni say omo ka sa bisi o da bi wamanya omasem na omuka omonka mo enye se bi omo de ade se de bi koto hene kase ya ni mu ni ade ebisi o da bi se ne asem ba na yenya kamafo a hene kase ne betimi aboa aka amasu djaba sense bi kura se omo kan se na no boko nsensem ebe Ghana abe deja na yenya obi ama ne nka no mesre meka hene kase ene boa ya okamasu djaba no ye baako ene bi kura se dabon so nsensem abudu ni amdane fo na so na ye deja sa ni enya kamafobia but bra ohene kese ebem no bibia ya so binti setim legal wise for say omo de omo asem ekoto sabi kro bia asante kotoko henanim na ohena kebia ma omo na aboa ma asumdua ba na ne kwan so nzanze bia omo to mania omo nya kamafobia obabia tina so ohene kese ene betumi aka dia ma omo ama asumdua ba but I'm very optimistic say busia alamonto say timi baswa say omotimi tu sanamon we a I know say ebeboa pa san say obi ani ho a sebi nasem akọ en kese anim
na ebewie baby or that there be na be asumdwe na baby aye boko na pepe ya because it looks like say almost the need to be our baby abi and it's na mana kopa nsa nti no fa comment ba metime bo ase na ma kan e the amount on this mover team legal wise on be no but me dey ka say before cry move no be baso on be tini Kumasi mountain so asumdwe mu wonya ne bone so on be tini Kumasi mountain so yeah on be don kwekwa placards na dey chairman say so dey pese yi ni ana say na mo aye yi ni so ya ni na ye say on pese ni na be wie na asumdwe and on hwe nti no ne asem a sabi say ya dey mo next move on be make ya she say enya asem bitu akra and then also once I hit it on the fact say on say celebration of life in and from him say the name that me adom one next month celebration of life abeko so on kind no on say fe che be yes oh yes abusia penikwa quarter man kwa pa on fa I mean with the rate of someone about not the injunction abeto papa she so not the injunction ato mama akosia se wa na mama akosia bempo mama so say be ya injunction bi say be ya celebration of life via Emma Susan so much say yenye yipre no say na enam from him no eno de nanu joada ye maame akoso abempo ma krata o de bae no abusia he na mtan making kan na sada na yedum kan ya no madaro ma making kan na ma eti ase se maame akoso abempo ma se da bi emo bia enyu James ensem bi sound bi bia se ni ho ya sabi o say mechanic was no intimidation any ade is obi antimi hu na o say emo mo nkoye that lumba celebration of life no essence obi ani sa to me say obekasa ompene e ma omunye ntie beba so and then and now our press conference at legal wife for ye e wo Kumasi stadium ha no so almost aka esi so bi say almost why krado ya nyame ya adom a abro no mi na kan bi say nyame ya adom a on the 28th and of 29th of March 2026 next month bo so e besi no agya nyankopon e de enkwa kire ya they are going on with the celebration of life. It sounds almost to say, almost to say, what's that number? Almost one among be a better befitting Ediama, the leveler, and that's a pedigree as that number. Name or more dreams that you can't call so Kumasiano. Almost sense, never be her drink a crack. Entina was said for Frosa a coso. And almost a crack was his own deal. Or Pemi said that number and Pobebia, your pen crab be basing Obian the name. None I was your pen about one thing. Said the name of a cancer be onim. Yentia was your pennies was some more kind. It was your day, Yabutre, ye bedin como. But you are doing your power comment bar. Yentia was your penny some more or their two jamo. Every the audio no waka crowd, yentia bibla. Abutrimu, ye bar, ye but once and so. Now the Akabia Yason, what you take a camera, in an ebus your penny. A corner, this was your penny, yentima. I no pay a penny. Well, join me. I don't mind you. You can join. Go join it. Join it. A bushia. Yeah, a man. I am a being. No way, I will not. I want you to. Now, I bet do a na ode abadum abusua ama abusua afa ne ntoma papa afra nipa na ba ya no obebo ne bra abusua nyina ntia sere si o ne bra aba ne wa nyina no to so e percent we will be in secret. Now, to know what's up with my home. I want dance for a womb. As some I should baby. Now, I'm going to see you for soup. And in the Uber, now I call you a baby. I could do for see. Now I call fat a whole anyone about the Mamma, I corner neighbor. I obey
yire so ya view so the man in yama e wo mo dia enye obi e be ko fosu ade ama no de open no ko fosu ta people person go make the kum sabi I mean sound no should on your papa network and hardware wow I'm fan me yeah I'm told the network and hardware what you nurture mame and play from this angle I'm fan me perhaps for I'm very sorry about that say network I am told say and should okay okay yeah and your home asem na me pese ye tie ensem no kakra but me nyina ye I mean this is okay network and hardware wow okay I can see that network and hardware but then the bottom line of komo aye din na and some be a fear and ebusi apani one so aba I told you that was enraya and it is alleged that the audio no ebusi apani voice our church to be the money nipa bebre a church and sim bebre mo de ma yentie kakra bi wa hamra okay mo fan chem say yentimi mo free hand so the yemo free aha directly na yentie the na ebusi apani and so e dey atodwa na yentin some no see be say yenya no wi a okay so this is yentie o the yentie wa hamra anope ebusi apani ko fi osu ebusi afo well we join me I don't mind you can join join it ebusia yenya a man anyame ebie na twim na waya anwamwade wo wiase gira e wo ne nwomto na odi abedum ebusia yi na odi abedum ebusia yi ama ebusia yi afa ne ntoma papa efra nipa na ba ya no obebo ne bra ebusia nyina ni pia selesi obo ne bra fa hawa oye na ade the niema woye nyina no onu so decent we obi and security but so after the sound na ye wote abusuan wada ma after the ye kakra ebetime dia dance say uko de fie kura na se wo ka wasam no wa kan wi na wo tuprum no wo sa akogoma omio aye wa dance fu ewom asama make totroto na nanum nyina nim esu adeda ye ba bia ekwo pa koso awum nyina nim die papa na bra botie na wejasa adewe atuwo no woko na yei apak yei ekwo abusia panyin abusiafo etwe di mai mienu achi enam wa mama ya fa nananum asem anya asem mama ya fa koto su asem anya asem ena ye kata ye twa ye hu na ye ku ena ye de ye ton ye hu de ye nsem ma social media se ebusuan nyansa ni die ni ebusuan mu eni nti social media ne betumi aka ya asem akire ada social media ne betumi aboaye enti ye na wo ama se wo bo funtu ma na wo timu no afede akodru baby se wo de ye ko social media se ebusu apayi eni munyansa no wanya niema yi na wankosie kojofusu eni ndi obewe furu na wakowe baby akojofusu tie na wakofa ahoho ene wo maba aba beye eyi mama nka kire o kojofusu ye ko na hriba ajapade ni niema a obeye ye nyina no ewo na yire ne mma no dia ene na yire so ebusuani biu so the mani niema eye wo mo dia
enye obi ena bekwa kojofosu adiama no do open no ye no kojofosu ti ase nipa kura person ko mbe chine kunu o mantumi enku ena mnyamenti waya kakra titi me busa me ho se kojofosu ti ase no munchire be se we na ye kojofosu adamfo na we na adamfo me hu kojofosu adamfo ana wo a wani abra wo ye girgirgirgir wo pam no firi wo kuro mu aka wo pere kuro ku ni nyina o dwane ye wa ma wo bi nipa na wo waja abusua ade na wo buvu no abusua na enti munnim sa legacy na waja no waja ma ne ma na yire ni abusua no a mo ton ade na mo obi mfa na ho no nko pesika no ya na yire na ma ana mache bi se ono akwa na yire ni yire we di onya na yire ni yire we ya hwehwani mu ana wo de wo che baabi ana wo di ni yire bi ati wona ye kojofosu wona wo ye kojofosu ana ye kojofosu pe ana wo ye me abusu pe yire kojofosu be ka chiro mo de asam ko na na ho mama na nka mo jifri ho mo de kokot me be bia mo frem bia meba na kojofosu so ye sie no bebi aka sie ko sie no mo si ye te furu no beto a mo tu efuru no ya me nyansa mu no wa me bebi a me sie no kokko wada ni mo a wo be pesika me ka kire abusia no enu mo ye nyina wa pila o ye se mo koro enti dia twa asan ye we the legacy is ebe ye adwuma ma kojofosu yire ne ma na yire na busua benya bi ye nya bi enti sa o se na fufuo nkofa na japade na anu mo kaka bom na ye ko yesei na ya kwaji na japade a me pesa mo ka che o se twene wo na wa yi no bobra papa na yeska emma wani nkopre obi sika a wanya emma obi wani nkopre obi japade a wanya enti twene wo me je court di me je nana no musu di nipa me ru we nyina ye tie wa masam afedi abasa de namfofo ene me ye ma ejanze ye nim nyanza na Moses ase na mo ye me ka ti mo pri kojo efosu na di obaye ye ni nyina na bra ba obebo ye obo amana konemma le yire no mo adura fini eja wo ma obi anya yiri bi a wo mu firi ye ho a afedi aka se busia no ye ba gine ye ho na kwanya ye be fa so se the legacy ni ye be use na ma na ya pesika aka ne maro na busia no so anye bia yaye na wa ameye legacy se odi koma anamfo ene o mo wa bote se brodi enya ne manya ni kodifia o ni kodifia e ma busia o se wa nya ne manya na no ni kodifia e ko se wa o e ma busia o enti se o so wo ye e ko na busia de a be ka cho se ko ni ni nyansa fa o ho adwene na wo sa de na e de ye no abusia nyina be hiem na ya toto na ne ma nyina toto ye na wie pepepe ama bibia abusia ni nim no ehia na wa abusia no mu a no foso eje bibi ato ama ye enti entam wo fi ade ne mfa nkoche wo brother se su yi a emma wani mabrewe na entam wo fi ade na emfa enkoche se dipa no wo de koche na unya bim na abusia be koso ayehia we a wo ye se na ehia ni a wo kire enti na wo ye ehia ani a wo kire na wo ye leso legacy na waja no waja ma abusia emma ene waja ma ye onka se abonte so emma fani enti kuna wo kuno tira odem le papa ni pipa
mu ere de yi onkota obi a chia kwaje japade ama no Lord akorifi na ozo bere just a simple thing abusiamu ntiase ekwana abusiamu sorry Damushiamu efremiti a no wache homa ebe kire wadi papa obi wache ne nkofati kafa nkwa unika predi dam a wode beboa obi koboa so ano no so nya asem ade ede ba busia no ede mo mara asono ebi asa ko enko bebi abako bia na kwa wo a wo ebusu ni bra obirebesat samno we chai say ya dia na munam social media o mo ni mo presika na mo amu yo mo pesa samricha na we de ko no mo jisika wo a wo ebusu be ni wo ko bia account bia e jisika kuma so o do mo bia account na e jisika kuma and wo ma tun futuro gu na mo so mo ko no mo so seska ni ebu mo ajimi fo se o so ya ajimi fo ya nya ajimi fo ya nya kwase afo se ejima wani da ona ewu ona ko pa na yire no wa ko pa obi wa an ko obi na ho a enim se na yire ni anya aba na wa wo no de wa wo awie wo so awo awie na japade aba hwekwa ya fa so a ye be cha ma na yire no mo a se ye pepe ye de wo ya dan a na yire no mo ye be cha ma wo mo ye meche ma wo se wo mo bra ko bo bra na wo nya wo ni ye be cha japade ama japade ye be cha ma na yire no mo mi du ne ba se wa bo busuani bi din o se aban so so bo busuani din a wo de akoma na boko etikuna wo ko no wo kwa na mefa we na masa ka kire mo se de esi amaye we no minim so obi so de ba sa na mo be no me ka kire mo ne me ofisu obisu apen tenya me fra me na me wu a mo magi sa nkwasase mo bifia mo mra na mo magi sa nkwasase mo bifia se mo de mo ni ma me de minim se me wu nne a me de japade ma me yire na me ba obisu me pa na me yibia mo ya force Jisa wa jini se obi wu no bibi kakra o de wa bako akopre ne no ma no wa fade a now ye corner busia dia ye na nanu motetere ye sa na o motetere ye ye na nanu sa na motetere ye ne akoto twan ye ko ne akuku obi uku na dia na abaye o ma mu kunkum wo mu ye de na bunya ye e ka kire mo ne plane me ko fiusu na be kasa se Monsa chira majine na munja ko jofo suna na wontono obi a opudu ho respect no say wo wu a mo betra press conference ase mu di na temi wo suani ko jofo so ye di na tamsa enti how a legacy a ye di na tamse enti wo ma na nya oya nipa na wo pula ajapade ama no odi ko di kuroma ala odi ko na busuama aya odi adenti na won trust se wo kasa so pepe ya ada na won trust na no mu nyina susu na de ne yaboko no dango ntene mana ya wo mu go from kave so explain kitu aso ye ya kwala no mo anya ayi na mo mecha na ne amamfana you must be serious Yakaza Moses, Jabba Busiani. A dear Busiani, Amoya, a Trimoting, and from Fasubiama. Alekasana Pacos, Alekasana Pacos, Alekasana Pacos. Pacos Wangwana, Akoya, Pacos, Rudi Niti. Nitrino. I want to be himself, Krumani Pacos. I used to Pacos, the Vanya Noma. Pacos pay for Ben, I don't know what she was in me. Look at Jabba Biaka.
Right. Abusua so that is it. We here na abusua panyin na Kofi Osu. And voice be abeto abontivity enreba. Yeah, it is alleged say abusua panyin a voice. And it's our voice yeah. Aba abeto abontin. And some of ka dey nyina akoti. Mo fan che na network no ye bibia o kakra ma munim. O ma ya team na no yedum kan ya na the network. Na aha twen mo fan che kakra be so madarma. Na utie nsem na abusua panyin kan na. And some doors pa. And it's as though say what people be akutia na o ka bi dey akire we but ontime mo nipa kodi but also o ka na kwesi say nipa na ye busuani ya akwa tai wo bi achi epese o pere japade de ma nipa kro na nipa no kra o pese o pere japade ma no o mo pere ma no a o de ko di fie sabi sa nipa a wa busuani mo o tai wo bi achi a pere japade de ma no on fa bi mre no ena o ka bi say press conference busuani bi akotena press conference ase amomugu that luben ase na no press conference course no I was stadium nyame adom na me wo hobi I think say busuafo a ihu omo no me mienu yes busuafo ihu omo no me mienu ba ko ye mela na mela ho ba no kwa de emza asase na oteto wa be chi sorry ekoi ena busuani na busuani ba ko so am say na afia kobi yeah that lumba emma me enua BBC I stand to be corrected baako so for no baako na on so to press conference na se ya o kasa kakra e kire se omo patenten pepepe na eyie no so de nyame adoma second funeral no celebration of life na next month e won kan ti no na mama mfu just na se na voice ya na buja pa obi no o kan so opema kutie why na o ka kire no because utie asem ma o ka no ase obi wie no opem busuani bi akuti ase busuani no akotai sebi obi achi epese o pere japade e de mo obi di Kofi na nipa kro no kra na o pese o tan achi pere japade de man no nye busuani oje a o de ko na busuam enti se busuani no a akota obi achi ni pa onyai na nke ne na won tai busuamfo achi na animonyam shata lumba de aba no animonyam o de abre na busuamfo emma ene ade nyina ensem ni e kakra e na so san so chire ma busua ye hwe we wa ha sei on say up till now wa wo hwe me wa daroma ene me amete yi ye ni ba bi esi that lumba na me kwa se me ni ma anya hwe me busuani onso a hwe me bia oni ma anya hwe onye busuani of ya poku ni ba bi esi that lumba as it stands now enye wono kwa ma me akoso abrempoma na no Jordan na krata o de bible nti ye kenkan bi wa ha osini ni ma oni ba bi esi no ena yese bi a oni ba bi esi no ankasa keke efri on kasa ye na 2 days later your friends why nyame dia na oba Ghana of transition funeral homes e won kan say okopedi nu abema mu ahwe na busua na okodu ho manager o ka chere say maame wadaroma ebusua pe na oda say oba me ma akwa ma akwa free sa abra be sin na ma ka say na ni dia an shida de lumba so say shida de lumba e wo Kumasi ha o se pakusu se insuta mai na nkasa insuta kuro na nkasa mu che insuta ahinkuro na nkasa mu anase mpo omo ekuro insuta ko anase himfa no oni entima me akoso abrepo ma ko anso up to now nimba bi esi that number minim se bia ma for snap for di oni bi esi that number minim die so nso ni mu a na nim se esi that number ewie no na otwe me no achi ena that number kuro ba ko mu free so on se ba ko ne pa akoso ana ba ko so ne ensuta eko ye wo ensuta mai mo se kire amu wo ko ensuta na o ensuta na atonso kwa so be o pai o bonko so ma ko da the last year during my time at Oheniba Media na amze kuro no ye kuro ketu aka odi kuro ye ho on so omu na ye abusuafo omu na ye abusuafo na odi kuro ye ho ye no kwa no wase omu ba me sabi o menhia na bebe on bekobia na oka ho na ono kura kire se obey interview be see that number 2 weeks later obey interview say sabi ono ko ye odi kuro that number ko mo ye stay ko up to now onim ba bi esi no na dure bi ma Japan ka chon so mo de that number mo ni be ba omo ko mo ho o ba mfa na bi mo be ko ma so onim ba bi esi no ana na Japan chem say the entia up to now also be na bu say it ko na mo ya mo ye say afo mo wie ansem mo nte hwe say yen fa number ko say up to now yi na nim ba na Japan chem say the entia wo enchire obi a be mo say that number say eni pa bi be boko skill
Oh yes, skido. Hey, skido about chimons hey, skido. Or say, I was supposed to say, nipa bi boko say. So I'm going to see that number. We are going to see them. I'm going to two for them. Tell you, I was supposed to say. I mean, I be 4 days. On see that number on the 13th of December 2025. Okay, maybe you see, but that day, now, Tuesday, I faced the voice of the family head of the Ensuta and Pakoso. Ensuta and Pakoso, a corner royal family. What you say? Almost see that number. Yes, almost see no. And yes, because that number you see, no, it be so some you and somebody ought to be so a busy eye, yet not to him of the person. Was see no. Yeah, that number, what a boko, baby, will be a what that book was. Name ọmụ nkyerɛ baabi ɔmo kɔsie no na ɔso sɛ nyame na ɛma a ɔmo adwen sɛ ɛnam sɛ nipa bi pɛ ɔmo tu na mu no nti no nyame na akasa kyerɛ ɔmo ɛkyerɛ ɔmo kwan ɛma ɔmo pɛ kwan bi so ɛkɔsie no a sɛ bi nyame adom wada bɔkɔɔ na bɔ na ebi ama nti yɛne a yɛbisa sɛ baabi adado no ba yɛkɔsie no kora yɛnim ne adeɛ no yɛfɔ ne sɛ ɛnte saa yɛnka ma obi ante sɛ ɛnte saa ɛntansi kasa sɛ ɛntansi sɛ yɛapɔ bi kora brɛ na yɛbɛkɔ akɔtu funu nti deɛ ya na ɛbaeɛ anaasɛ deɛ ya na akɔ so nti a dadlum baa mu deɛ ebi kora abɔ kɔkɔ according to abusuapɛni ebi kora abɔ kɔkɔ sɛ sibio baabi ɔmo besie no sɛ ɔmo sie no ɔmo akɔtu funu na ɛdeɛn sɛbi I don't know ɛdeɛn ya na nipa bi ɛpɛ ɛwɔ mu anaasɛ deɛn ya na nipa bi hu ne sɛ ɛnya nto yɛ nti saa deɛ a mo de fa a yɛbɛkɔ ne akɔ yɛ ne se. So, don't you think, Syria, if that is the case, and if this is anything to go by, certain things could have been done right and do a behavior and I go following number. Because maybe the mujidi pass, Bijidi pass, BBI and was here. I mean, BBI as Emma, the various factions, a funny thing that Emma, the Korean and Kaboom boom. And I yeah, that lumber you compare a crab, yeah. Said yeah, a funny thing in our cabo more, yeah. Sabine can see me in a Twitter, can you see a tear? It was discussing issues of national interest, issues about Boamia, my Ghana to form. That lumber and 70 goes why I and to Kaya, a bra and 78 deja kakra, a yen babasso, a BCM muscle. I mean, now, Okok Massam Mountains, one of billboards, one for 13th December, about consul for March at the celebration of life. It would be a better having best say, I can't make a say, but say, you best penny for say. Say, by young, by a dome. Now you know, you be caught the groom, never be up to be trapped as we went to know. Say, by it, they are. Say, be a simple from committee, I don't know, penny for train. No one can find a thing in our mum. I mean, I won't cut the various fashion in our moment, yes, Yama. After we now Korean or dark album, I can tell that crack. Yeah, but I drink cancer. I said, so there be, we pronounce there be that look like then seven doors to don't see Siena. To if you want seven doors to do into Siena, you see na bibia tun trap. You see na bibia at 2 bibia tun kata. Na bobo rina and koda. The intimate conquest. The sole purpose and be no person. Yes, that lumber in a year, 13 December, because we bring no more drinks, and 7 doors. I be bring the yes, see any there. So we are to a trap as we give back. But I was here, yes, it's safe in the see that lumber on 13th of December 2025. And then at the year, Menoka say, 19th of February 2026. Absolutely, there is nothing like that. I mean, nothing of that sort has happened. In the end, that's a sanity. Some of us might have been right. Something for say, na penny for funny in our mom. Maybe be I asked me, ideas of me. But unfortunately, they can't know Uncle Sifi. Into a hard dream pass. I believe it be cry. Say, was your penny, if I been say, that lumber legacy will be giant
ɛna ɛwɔ sɛ mpanyinfoɔ hwɛ na ɔbɔ ho ban bɔ ho bra but wɔn akɔ so saa nneɛma wɔ nyinaa ma up to now yɛnkata number legacy ho asɛm na emu yɛbɛtena ha a ɛyɛ sibio nsɛm a ebi amanso a aba bɛyɛ kase ɛnyɛ hwee deɛ atɔ bɔ ha deɛ akyea deɛ ayi biribi hɔ nyinaa yɛnim sɛ biribiara yɛ nyame asɛm na wadaroma nim sɛ wadaroma ɔkabom na ɔne wadehyeɛ no ne wabusua no wɔkɔ so atwetwe nkɔmmɔ adidi nkɔmmɔ a ɔbɔ yɛ nyankopɔn bɛyɛ adom na ɔmo nyinaa ho baabi a sɛbi mfa asɛm nto na biribiara yɛ asomdwe na biribiara yɛ bɔkɔ abusua no mpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakra but network no ha yɛ paa nti wodeɛ mɛsrɛ sɛ mohu yɛ mmɔbɔ na yɛmfa mpem ha but then agya nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛpɛ me san ba when the network is stable na biribiara da no akɔ ɛbɛba na yɛde abɛso mu ɛmsɛ ne deɛ ɛna network no yɛdi asie paa because right from fire support now yɛde ase network no nyɛ asɛm ketewa yɛte so kakra fine ɛna ɛnɛ yɛbɛduru ha nso asa abere no nso yɛbɛso ama asan as usual network no nso ɛna yɛdi nti de yɛmfa pema safo say hi good evening please when you come like and share thank you Matia de safo hey mami we de nyame share mami pa sister just say ayɛ asɛm na afei yɛde safo yɛm sɛ abusuapan ni ne I would say also there. The demonstration is necessary, but okay. Let's say he's in support of the demonstration, okay. And after was what is yes, peaceful demonstration for Mrs. Akosia Sewafusu and the body of that lumber. We don't bury a royal outside, so we need to know where he was buried. Oh, okay. I think that you are right. Say this year there, it was a bang, yes, yeah, and that's this see, yeah. I want to idea more equity. Afei one be at the Savo Yemse okay. I was your penny pa hey some more okay. And I just feel so share. I say good evening, there was many about maybe about the network and any the Taliana a why but obende nina nyame asem okay. And then one be at the Savo the Macan I say please yeah network and happen just fin so or say on press conference that's not the same way to Janti. Me Canada course or press conference nasi. Omo chere say omo be peaceful demonstration. Yeah, in the peaceful demonstration, omo pe say omo this ready and also omo how ekoto sebi ina na ni mo hinika si anim. Say omo how ni enu nti omo so henemrem na omo bibia anya asomdwe. Ti nyame adom na say omo ye oye kire ya. I mean a peaceful demonstration. Omo the petition ebekwa akoto sebi o kro bia sante kotoko henenim. No, I must stress on him room. Let me be on your book. Because of the network, so you found him out. Na prepare some baby, that I can be there. So, that's how much the bread. I'm not sharing. I mean, kind I home. Now, what's in him and share. Need the company house. Every penny be share. Yamen cow. Macron. Bye bye.